dasak sarok kalaning nunggalang adnyana kalau punika itu alen dasak sarane punika keincapan duar agelis saudaramu wangso senjatane punika wantah je kesaratan pisan oleh tuh ide sang narada ide sang dharma wangsa raris ada di gelis ide mengaturan utamanipun sane kesaratan senjata kalimo sade yang narado mayo ide yang nerada siluman yang nerada mayo gale semabur ke sada gelisa tanpa sangkan miber ring ambarane nuli kati wakang geli sada digelis senjatane punika katibakan tanpa larapan dharma wangso pajak pramangki muastu tanpa sangkan raris ide sang Prabu Dharma Wangsa muastu ide pejah permangkinan
dasaksaro kalaning nunggalang adnyana kalau punika itualen dasaksarane punika keincapan dan sangka nuli mijil tanpa sangkan kalaning punika tuh raris metu hidosanya pancaksaro sane mijil sane metu kalaning punika Sangyang Pancaksara punika kewaosan sang banget ang ing munggu Pancaksarane punika tanja wenten siyos aksara sang bangtang asa punika sane munggu Bula kebalikan ring mana ingyan aksarane punika raris kabulak baliking ring sejeroning pikayun mijil hidosa ngatri aksaro mawastu raris mijil tuh tri aksarane punika tri aksaro nglantur raris ingyan triaksarane punika malih punika kaincapan mijil duwe aksara sakti mawastu raris mijil kewentenan dui aksara sane kalintang punika sakti ya
hang aksaranyo sinang ingyan dui aksara sakti punika ang pinake aksarannya sani kejantenan sios punika kewontenan akasa muang pertiwini punika lantur malih kebalikan ingyan raris dui aksarane punika lantur punika kebolak balikan sang sangkaning punika raris mijil tuh sang kare atmu apa ya